Aye attention TV eso ana medewo meneo adi enhia ewo so na ebusiafo ye na ase na da meka no se da bestowe na social media hono no eda so da ho na hwe eni ho dia na kire se twede mponyankopon basa ya doma obo ne wiase bo ne nsuo ana kise wa ba se nsem no etu etwa nini na enesan ani na enese kamia koyese nyanente yese 4Macho men na we call in Sawem we ye adwuma edema evangelist mama part kanene ne anim na Agradaa no ibenya nante yese woni na efri in Sawem prisoner ebeye enigesem ewo ema ebinum na enne no ensem aka yensa ene se evangelist mama part embrofo ya na se wekese o free prison eye ne de papa eye fese be kaya nana braba bonte ebe kire mu kire se nana Agradaa ne mrantie 9 na ye kire mu ko nsawemu no o sum papa eye we dia reho nkwante ne o ma free prison dia na de anobeye we nana Agradaa tina so we dem ede nyame enkanfo ne na ase akwakwama na busiafo enye asem kotwa yenko na yenkotie na asma menka o second university foundation ana asem asna medi dwumeje esomone number n 0548302985 Abrade nyankopon a wotifia ha no se wo bekie dia obehu se Abrade ne so mfaso amen na Abrade ka kira ye say and someone is not your portion asamo fan fa omonko pipa na mode ba no mistake wom ne the Abrade aye no me de matie mo me kasa kra ma bi because I jamming some Jesus edi wa wasubia aba sada yawo Jesus Jesus zayo masi adafo mo be sorry nyina on ya fast dem awurade Jesus and then I watch me enu a brother di kind e be sugu awurade so yes a brother to su me enu e be sugu awurade so amen na ne joda se awurade akasa I was here the awurade say amen heja won sakos Jesus be one on the Devradia say, Father, we give you thanks, O Lord. What dear was Samayan? We lift up your honor high, O Lord. Be one on the Devradia say, what you have done in our life. Stop my mind, stop. Be one on the Devradia say, thank you, O God. What dear Bradia say, Le Kalia Sibriata. Be one on the Devradia say, Man Tori Balibo Sibiata. Radia Yabio, Jesus, Radia Yabio, yes, Lord. Ayen counting, yes, Lord. Shouldn't come where would I be? Yes, Lord. I want our yo. To me, yes, Lord. Jesus. Ejawama wapa ome. Yes, Sakapali. Ejawama oswapa ome. La papa liba. Ejawama dedia paromia. Wamara wapa ome. Jesus. Yes, wama oswapa ome. Yes, Sakapapa. Wama dedia paromia. Wamara wapa ome. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, wama oswapa ome. Lekaya baya baya. Wama dedia paromia. Wamara wapa ome. Jesus. Wodia wama oswapa ome. Wama dedia paromia. Yes, Sakapaya. Anope wamara wapa ome. Yes, Lord. Wama oswapa ome. Wama dedia paromia.
wana na washe Lesibia Taliba. aya wana yes we na waya mi say Jesus. Adom inshira animonyam account Jesus. Eye wona wa say Yes Lord. Enye onipa bia ade awrade aye onipa bia ntumi nye Dabi. Oh yes we mo. Ane awrade be kasa ewo wa brabo mu Jesus. Bon sama asam no. Bon sama Jesus. Enano ya nyoma ya toye yesi awrade kasa. Yes. Maya koma and toyem. Amen. I no kwasem. Awrade akasa. Sana won sono adie bia aye obstacles Jesus. in your life. God has spoken. Jesus. Oh yes we mo. Oh yes. God has spoken. Amen. 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 Psalm 62 verse 11 or say God have heard. Sorry. Psalm 62 verse 11 or say God has spoken. Twice times I have heard. Yes. Power belongs to God. Amen. Was a prayer coupe na minyamia kasa. Jesus. Na de to sum prenuo na maswatse. Amen. Bon sama erade asam no. Prayer coupe na minyamia kasa. Na de to aso na maswatse o. Jidie mo na mituma na mo. Jidie mo na mituma na mo. Me se prayer coupe na minyamia kasa. Jesus. Na de to aso na matio. Jidie mo na mituma na mo. Lesi akari. Tie, cha adie bi eda oso no. Esha moda. Le talibo. Se bia ni na ramo. Menena nana. Waya nyankwa. Yes. Oni me shamada. Asariaka. Se bia ni na ramo. Menena ya fawo jamu. Yes Lord. Atafo ni yedi esiebe. Le sabaka paliba. Osumo esom kabre bomo. Jesus. Ayanyagwa. Yes Lord. One meriamoda. Tebia ni naramo. Menena nana. Ayanyagwa. One meshamoda. Isibia kalibo. Tebia ni naramo. Menena. Evangelism apart and yakotinene ediba ye or the nyamiase edima the workers for and amateur men naya will call and stawem prison as say no or my becano home e will fear her and an emidemo ebisi macra.